دم باش گفتارن هجا ین پودکست کردی از خانگول ازبید برنامه که نوده از بوهرامه ایرو میوانک می عزیز نوی بخواجی عزیزه جا امریکای کردک نافدار الامریکای وی میوانه مبه مجرمه چیه و کنزانن هموجی دجیانا خدا جارک بجی چونه ترزی مجل خدا دروتن نها عزیز اورمانجی جی کردکی کج فرقی نه دست برویتی خواه کریه استانبول و داوی جی لامریکای بیکار خود دوماندیه و گلکی بسر کتیه ایرو میوان نمیه او ایرو جمرا بحثا جیانا خواه بکه چیروکا جیانا خواه و جمرا بیشه دم باش پرس عزیز اورمانجی دم باش زور سپاس خانگل هیویدارم باش بی از باشم زور سپاس کرم باشی gelek spas em jî hewl didin divan şert û merca da baş bin. Di şert û mercên şerda ku li welatê me gelekî tevlî hevî hebûn te ji farqînê dest bi rêwîtiyekê kir û tu çûyî di Amerîkayê de derketî gelekî navdar bûyî. Dest pêkê dixwazim hinekî behsa xwe bikî. Ezîz Ormancî kî ye? Rast e ez li bajarê farqînê heftê û sesiya da hatim dinyayê navê taxa me jî gotin Feridun lê bi rastî mala me li ber derê Feridun bû heft salî bûm ez pir jî nerhet bûm birayê min ê mezin min bir berdestê terdîtiyê gote nîvrotê herî terdîtiyê hîn bikî nîvro herî dibistanê li farqînê me bûynewe yanî hetayê heft salî bûm از 7 سالی بوم چون بردست تردی جی باور کی ایشلیکا او پانتونا چت که از اولی ناوی فهمی سلیمان اولی بو ارچو رحمتی پشتی فهمی چون بردست جرات گوتن ادیب تاش اوجی گملک چی پانتون چی بو اوجی من بهیس اوجی چو رحمتی پشتی وی یا چون بردست حنفی کمرجی انا هیچی ساقه بوستایمن لفارقینه تردیتیه که جانا پر خبردم که خوش دبن حتی نی 14 سالی الفارقين البردسه ترزيه مام للبري الفارقين قوا البردسه ترزيه بوم من دروتني باشين نكر دروتنا دستم من هينكر چوا بشکوکا ددروی چوا ایلیک چه بد کی بدستا یعنی وان تشته بدستا دروتنا بدستا تف مل فرقین هینکر پشتی سالا 14 از چوم استانبول ایندی فرقین قدیا گوا چوم استانبول من باش ماکینه هینی نبوم دروتنا ماکینه نوا 3-4 سالا دا استانبولی د کنفکسیون دا شغلیم طبعا استانبول تردیتی پرتنه وکای فرقینه بجلا دستا پر نادرو لی استانبول بردوام که تردیتیه دروتنا ماکینه لی استانبول هینکر د کنفکسیون دا از چند سالا خبتیم اشته پشتی وان چند سالا دروتنا ماکینه از ایندی پر هیجابوم بردوام کرد حتی از وگریم امریکا 23 سالی 23 سالی خودت توی امریکایی راسته انت لامریکای چه وقت دست بکیت چی کردل کو خبتی لامریکا جی طبعا از استانبول از کشکی امریکا را زوجیم امریکی بوی نوای هاتم امریکا از هاتم امریکا من چند سال پیشی دروتنی نکرد وان سالا دا زمان من تنبو işte kar edinemekir hatta ni men İngilizce hinkir pişti men İngilizce hinkir men kareki دروتنی دست بکر نزدیکی 4 سال پیشتی که هاتم امریکا من دست کار دروتنی کرد الودری جی کار دروتنی ایندی وکا آلیمه نیم بو الودری از مغازه لوکس تا شغلین از مغازه جلی حاضر تابعی دفروشن وکا استانبول جوانا دویژن واقو بیمن تشتی پر لوکس تابعی مازنن الودری از وان دردا تابعی دکان دروتنی هنه تلچی مشتریات بینی جلی وان تعمیرات کی از جکت وان پانتون وان yani çi lazım be ev ya indi az hini terzitiya Amerika jibu mesela aliyeme işte usam tamirata işte cile tamirata menettir yani mecila tabqadan yani dedru ceket ve işlik ve şal ve vantışta me dedru da qadan le bajar New York'e men kari despeker men sejiya da gişker ev mağaze ku az le şoğlim her teji binavu denk bu da Amerika'da min nizam bu bana binavu denk سری اولی از شغل امتدا د ولایت امریکا دا نزدیکی 200 حد دکان وان هنه ایسا ناوه کی پر بدنگ بو پشتی 2 سال الودری خبتیم چون دکان کی دنی اویاجی پر بناو دنگ بو نزدیکی 10000 سال بری دت بیکاری کنه لامریکا 2000 سال 10000 سال بری دکان دروتنی وکرنه لامریکا یعنی اوی پر بناو دنگ جلی حاضر دفروشن پشتی 7 ساله الوی دکان شغلیم دکان اولی ناوی اجرا دیگوت نورستروم
dikana didiya Gerard goten Brooks Brother. Yani seçar hebra dikan vekirne paşname wan Brooks biye. İca nave dikana xo danine pişti 7 sala elwede jî şoğlîn. Ez îca çûm mağaze kidinê ev mağaze jî pir bi nav û denge ama di lüks da. Ne bi sal û bi meha. Piştî navê paşiyê dikana mağaza paşiyê jî Gerard goten Barney's New York. Ew dikan pir bi nav û deng bû. Nêzîkî 7 sala jî elwede şoğlîn. Piştî wî min dikan ji xwe re vekir. Dikana terzîtiyê. Te kîjan salê dikan vekir? Sala 2016 5 sal berê. Piştî 3 sala pandemik ev nexweşîn derket dikan hate girtinê tabii. Bi dikanê min dîsa nû vekir. Vay 4 mehe. O ez dîsa berdewam dikim. Aynî wisa lüks tabii dikanekî lüks e piçûk e. Ez jî dibêjim dikana terzîtiyê a bûtîk. Navê dikana min jî Silvano ye. Bi rastî tabii farqîn bi navê farqînê bi Tirkî Silvan e. Ew bajarekî di timû dayîm di dilê min de ye. Bajarê zaroktaya min e tabii ya. Min navê dikana xwe danî wî. İca Silvano diçe weka navekî İtalyan. Me jî tabii nizam bu hetanî edatim Amerîka me hîn kir de Silvan navekî İtalyan e. İca gava te dibêjî Silvano Belê. Gava nav li İtalya bas dikin ku bêje Silvano aliyê mêra ye. Aliyê mêra. Ku bê Silvana jî aliyê jina ye. Ve Kurdî de jî wisa ye. Di Kurdî de jî bi rastî aynî wisa ye. Te mêra o tê paşiyê. Belê. Tenê cilê mêra didrûyt yan hemû didrûn? Serê ewlî cilê mêra tenê bû. Tabii ceket, pantolon yani şal o işlik. Ama îsal ku min dikanê nû vekir eşpîrekara jî min dest pê kiriye. Şal, ceket o işlik tenê. Lê belê müşteriyê min ê pîrek jî hino tên ana. Xebatkarê te çend kes dixebite? Ez tenê me. Bi rastî dikana min piçûk e. Weka odekî ye tabii. Dikan biçûk e lê karê mezin tê kirin. Bi rastî aynî wisa ye. Belê. Bi kesên navdar re jî dixebitî te cilê kesên navdar jî çêkirî hêk şwan jî Tom Cruise e. Hinekî em dixwazin behsa wan bikin. Te çawa dest bi kar kir? Te çawa ew nas kirin? Têkilî çawa çêbû? Ew ya rast e. Gava min dikana xwe vekir hebek dehev ji wan re stilîst wana dibêjim. Mesela vê derê stilîst pir Belê. Vanê zengîn mesela nizanin cila bikirin. Nizanin mesela rengê îşlik ji boyê rengê ceket veya kravat kîjan renk ben. Çend heb stilîst min hevaltiyê kir bi alîkariya van stilîsta ez hinkî bi mirovê holê vitêra min cila dirût gazî mikirin. Çûm tabii otelê min Tom Cruise nas kir bi alîkariya stilîsta. Ez Keanu Reeves tabii Matrix. Patrick Stewart gava em piçûk mujerat gotin şerê stêrka navê filmî wî. Star Wars. Michael Fox tabii van aktora jî privî li New York'ê najî. Mesela Tom Cruise li Kaliforniya dijî ama di dervekî de hate New York'ê li ser xaliya sor ku here xeber de di wî çaxî de jêra hinkî cil lazim bû. 4 taxim elbîse. Çûm oteleka lüks tabii. Aktorê wisa jî ku meriv here wan bibîne kusa rahat jî nîne. Gere meriv kaxiza îmze bike ku meriv wan aciz neke yani profesyonel gere meriv here wan xeber de. Tabii min wî newayî wî nas kir carekî tenê çêbû tabii şansekî pir mezin bû. Ez jî tabii şaş bûm. Ez pir kêfxweşî bûm. Piştî wê Keanu Reeves min wî nas kir min cilî wî pîvan. Patrick Stewart û Michael Fox. Hinkî basketbolcî jî hene. İşte van mirovê wisa re min gava dirûtinê kir. Hinkî li New York'ê ez hatim naskirin jî tabii. Wek Kurdek nasandina li Amerîkayê hestekê çawa ye? Yani dibêjin ev kes Kurd e yan dibêjin ev kesek ji Tirkiyeyê çawa dinasin? Çawa dibêjin? Bi rastî dêw bavên min Kurdin em farqî nîne tabii. Hetanî ez 7 salî bûm min Tirkî nizambû. Yani em Kurdin. Dil Amerîkayê ve Kurdekî tê nas kirin. Amerîka jî müşteriyê min zanin ez Tirkiye me lê tev zanin eslê min Kurd e. Belê. Çawa pêşwazî dikin? Yani çi dibêjin? Yani pirsa dikin gelo basa Kurda dikin, pirsa Kurda dikin? Hinkî jî tabii şaş dibin. Mesela hinkî jî siyasetê zanin xemgîn dibin. Yani mesela ev tiştê ku Amerîka dike, tiştê ku Tirkiye dike, tîne serê Kurda. Mesela van tişta cana em
سپاری کی سیاست ایجی خبر دن وقتی که از وان ده پیوه ام جانا قالا سیاست ایجی دکن اما پریوی به سیاست ایمزانن ای سیاست کارجی هنه مشتری من ام وانا ام جانا قالا وان دکن گاوا کد بجنها کردکه امریکای ترزیتی دکه کاری که وها گرینگ دکه تی ناسکرین هستی تچنه یعنی tabii ya az per dilgeçtim winaway mra bast kin yani mesela privi devin khina az aslemen İtalya'ya tabii dikana min Silvano'ya pri müşteri jmara devin İtalya tabii van müşteriye binavu deng yani az gaba az wandeminem em per bahsa siyaset enak per zengini wi sadece em qala moda edikin qala stil edikin qala قماش دکن اما مشتری orta sınıf kötü dikane اوانا ام جانا لشوبینن یعنی ام خبر دادن صحبت دکن 15-20 دقیقه تشتکی خوشه تاوی اثر بلندم دوینا وایدا جبوی پیشروجه جبوی لواره خو لولات خو کارکی و هاد فکر یعنی وکی شوبه کی وک شاخه کی وکی مخازه کی وکی تشتکی وساد فکر یعنی جل ترکیه براستی پیشروجه را تشکی وسا پلان کی سریم ده هه لی پلان هی جی نگرتیه فیات جلی کو از درو پر بهایه جانا درینم ل ترکیه مثلا حتی ده ملت وکیل المگریان لفیات پرسین مجوانا گوته گو او ام کارم بکره ادوی شاقه هنکی اگون طبعا من از تشکی وصل استانبول دفکرم دکانه کی بوتیک تردیتی فکرم اما او پلان هی براستی لسر محسنینه belki چند سال شون داد تشکیوسا چه جاره کی دجاره از وگرم ورم از استانبول اینکی ناز بکم از خوازم تشکیوسا ل استانبول پیش دابم اما حاضر نینه انا جبوی پیشروجه وکیدن پلانکته کاری کیته یعنی ام بیژن الفش خصناوی کاری یعنی فرقی نه یعنی باجاره کیدن ام بیژن فرقی نه وکتدی کارساز پشی کو دچنجه کی هنکی دولمنت بن یا هنکی نافدارد بن بن اسان واره خو فابریکه کی وکم یعنی هر ویکاری لوی درجی بدم پیش بخم برابه ناس کرن فلان تشتکی صحته در بس پیانا تشتی وسا براستی آنی زمان تشتی وسا هم دکانی ونک وستریم داده شو یعنی من دخواست مثلا وی کاری ل دروتن لعالیه آمد فارخی نوه بوتیک دکان ل نیویورک و اما وسا زحمت مثلا درینم ارتما فارخی نه او آمد کاری تردیدی ای لوکس بکن دوی کاری ده حاضر نینن دروتنا کو براستی الودری دکم جلک دفروشم ل ترکیه پرکم ایک وی کاری دوی سویه دا بکه هنه پرکمن yani tişteki per az lüks difroşum drutuna ku az ana dikim jî جی دروته ل ایتالیای طبعی از sadece ل نیویورکی از مشتریه ایندی بلاک از تنمه از پرووای وان دکم از قماش نشی وان دادم اف جل ایتالیای تن برین ل ایتالیای تن دروتنه قبل کی تیو دری پرووا یکی دکم دیسا د وگره چه ایتالیا ل ایتالیای دقدینن دیسا د وگره ت نیویورکی از وچ هغه د مشتری یعنی تشتکی لتركيا لفارقين يجي لدياربكر لإسطنبول دكاربن لوكس بكن بقديمن تنه يعني أورتام تنه از مقاريام جي من نادي يعني لقرنك تبسا چه جبوي بيتشتا يعني مثلا جليكو از دفروشن بداري $3,000 $5,000 $6,000 جاكيت وشالكيه فيتاوي نبجي كلكي نيكو دوي قيرانا أبوري دا دوي قريزادا مخابن جبوی ترکیه گلک یعنی وکیل آجی ملت وکیل آجی گوتی هم نکارن وجوان جی در باس کرده نسا براستی ممکن نینه دوی چاقی دا جبوی ارتما ترکیه جبوی اکونومیا ترکیه جی ممکن نینه براستی تردیدی جی د دنیا دا یعنی وکا که من فهم کر د جیانا من دا تردیدی دا سه مغازه لکس دا از شغلیم من فهم کر د دنیا دا باجار تردیدی ایکو پرد که نیویورک و لندن د دنیا دا اوجی بلا پیاسا اکونومی د دسته وان دایه یعنی پیاسا جهان یا تردیدی دسته وان هر دو باجار دایه دسته وان هر دو باجار دایه یعنی اوجی دسته دایه براستی ابوقات بانکر اکونومیست وانا تف لنيويورك للندن تف جلال خود کن یعنی جلی لوکس مثلا جاکت گملک شال قروات روجاوان بوان جلا دست پیدا کردن ایجا پریویجی مثلا ایک یعنی زنگین تابید وینا وایدا
دخوازن هرن با ترزیه اسمالما یعنی ایک وی کاری ددرو دبره لگوری ستیلا ایک چن حاضر دکرنجی پرنتابی اما ایمن ادخوازم وی کاری حاضر ناکم یعنی دخوازم ببرم بدروم بفروشم وکاکو او دخوازم ستیلکو او دخوازم دکار خود جی گلکی سرکفتیه بردوام و سرکفتنا تجید خازن امنه کی بسا مالبات چند زارکی تهنه به کجن زمانی داخلن اف کاری تجبوی وان چیه راسته مالباتا منه راستی جنا من و اصل ژاپنیه ده هف کره منه یک 4 سالیه یک جی 8 سالیه ای 8 سالی من ویهینی کرمانجی کلیه ای 4 سالی جی من دخواست من ویهینی ترکی بکرا دخواست یک به ترکی خیم بکرا یک به کرمانجی yalnız birçok bir Türkiye başı nekliye. Le mazın bir Kurmancı zane. O bir Japonca haber dedin, o İngilizce. Sez zaman haber dedin. evjit işteki hoşe brasti. Yani lece ki le welate ki evkas dur, kese ki usan naftar le disajit zamanı xwe, zamanı dayika xwe, bizarıke xwe dabe hinkirin, bide hinkirin evjit işteki geleki باشه گلکی خوشه صحبته که پر خوش بو از پر کیف خوش بوم تشتکی داوی کت تخازی لزیده بکی هی گلو از پر کیف خوش بوم جبوی رپورتاجاته تردیدی از باورم سنته کی پر به قیمته لبرد لیمدا گوا از بچوکم مثلا من قیمتا تردیدی ندام بو یالنز گوا از هاتم نیورغی جمرا تردیدی پر به قیمت بو من فهم کرده وی سنتی herkes nikare peş da beve. Gere terditi dile merev, mida merev, o çave merev. Gere set işte merev heven ku merev ve terditiye peş da beve. Çave merev jbuy ku merev bidru, biderdiye bidru. Mida merev ji jbuy gere merev birçi be. Yani tüm gere merev müşteriye bgere. Gere müşteri verin, gere merev wan dilgeş bike. De cile hoş da, de cile kalite da, de kumaşı kalite da. O kalbe merev ji ev هواس هبه که بدرو کار خو حسب که گرم مرش کار خو حسب که مروی تشتی بردوام بکه که وان سه تشتا مربرا تنبن براستی تردیتی تشتکی پر بقیمت به مربرا از هیویدارم روشه کی از دی کاری ولات خوشی بکم تمو دایم جی د دلم دایه تاوی د سره مدایه او سال پیشی دا وان تشتا از فهم بکم از هیم بکم بله او به او نبه او جبوی رپورتاج تا دیسا از پرکه خوش بوم من ناس کر او رپورتاج کر از سلاوی خوش ترادشینم گلک سپاس امجی جبر حتی امریکای جبوی همو کردن کو لگلک دورن جهانی نافدارن او بکردایتی خو بکار خو بجهاتی بون خو ناو ما نشانی جهان ددن امجی گلک سپاس کم او تخواتی تا دجی سرکفتن اتخازم به هیویا کو دروژن پیشته ام درباره خباتتین لولات خباتتین فرقینه درباره وان دا ام با خبن بوی هبی گلک سپاس دکم ملک اختارن هجاد و برنامه دجی من هول دا کو چیروکا کرده که لامریکای بسر کتیه جواره راگهینم برنامه کدن دا ام دیساب چیروکه کدن به هورابن حتی و دمه بمینند خوشیه ده دم باش